Cantik sekali rekan angler. Ya? Pak. Bawa. Agak teruk lah. Camping ya? Hah? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan angler. Hari ini saya bersama Bang Herman. Oke, hari ini kami ada di lokasinya di Benteng Nong Balai rekan angler. Rencana kita mau mancing apa aja sih, tapi target kita cumi-cumi rekan angler. Kalau nggak ada cumi-cumi ya apa yang ada lah pokoknya. Ini spotnya rekan angler. Cantik sekali spotnya rekan angler. Oke rekan angler, kita langsung lanjut casting. Mudah-mudahan akan banyak strike dan ini akan menghibur rekan angler semua. Mancing oke? Kere. Nah, hari ini rekan angler Bang Herman pakai joran baru nih rekan angler. Nah, joran apa ini rekan angler? Joran Dura King Sensation rekan angler. Belum dibuka. Mudah-mudahan amis ya rekan angler. Kita doakan Bang Herman langsung mengamiskan Dura King Sensation hari ini rekan angler. Oh, mak keren ya. Oke Bang Herman, langsung dibuka di sini ya. Langsung dibuka. Nah, buka terus. Mudah-mudahan amis. Amin. Strike. Luan masuk karang. Mudah-mudahan keluar rekan angler. Banyak kerapu nih. Mudah-mudahan ikannya masih ada. Oh, masih ada. Hihi. Kerapu legend. Beres rekan angler.
Udah mulai ada nih dia kan udah. Semua. Strike lagi. Wuhui. Alah. Apakah ini? Babon. Babon, Wak. Babon. Wis. Kena di kepalanya rekan angler. Wis. Babon. Mancing Aceh bere. Hihi. Bang Andi stray. Oh, enggak. Strike lagi. Apa nih? Oh, lekang. Aduh, lekang. Tadi kami berdua rekan angler sama Bang Herman. Tiba-tiba jumpa Bang Andi di spot. Tambah satu lagi kawan kita. Udah mulai angin nih rekan angler. Kita coba pindah ke sana, ikutin teman-teman Bang Andi sama Bang Herman. Hah? Wis bere ke Amerika. Coju, mangat gorengnya. Strike. Wuhui. Grapo legend lah. Ini bere ha. Ya, strike ya. Wuhi. Wih, Bang Herman strike lagi. Panen nih. Bere.
Trek. Hei, man. Dihantam nih ya, man. Man. Dihantam le begak le tenggiri. Kalau no. Oh, rekan angler, nah ikannya udah terluka dia rekan angler, kasihan dia. Aduh. Alah, mak. Kalau kon. Nyohana serong-jerong yan, dadah. Man, rambu na man. Rambu. Kok rambu no? Bang Herman strike lagi. Tim dah. Nampak markasnya ya. No, hana no. Hah? No. Hah? Belah ide kaya. Madran hanya trip. Ide. Hah? Oke rekan angler, demikianlah trip mancing kita hari ini. Saya berdua sama Herman tadi, Bang Herman. Sekarang udah ada Bang Andi jumpa di spot. Tadi ini kita rencana balik karena Bang Herman juga tiket hari ini rame kali rekan angler. Nggak bisa terlempar, banyak yang berenang, snorkeling. Tuh. Oke rekan angler, terima kasih sudah nonton. Mancing Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.